Hello, everyone. This is absolutely huge news. We've already had one cosmonaut claim that the Earth is flat. His name was Miroslav Hermaszewski. Here he is getting a photograph with a flat earther, and this is a Wikipedia article on Hermaszewski. Please watch his interview. Pan tam był. Czy Ziemia rzeczywiście jest kulą zawieszoną w kosmosie? Jest płaska. Tak jak oczekują i nie spodziewałem się co prawda tego pytania, ale zapewniam pana, że jest płaska. Generał Mirosław Hermaszewski, jak dotąd pierwszy i ostatni Polak, który odbył lot orbitalny. Dziękuję serdecznie za rozmowę. Dziękuję, kłaniam się. That was awesome, but now we have a Soviet cosmonaut who has said that we have never been to space. This cosmonaut's name is Igor Petrovich Volk. Mr. Volk even received the Medal of the Hero of the Soviet Union. I have included the translation of the interview, which you can verify by clicking on the CC button on YouTube. Now please watch the interview. Все пак вие сте и герой на Съветския съюз и можем да ви вярваме. Герой Советского Союза, мы можем верить вам. Вы знаете, вот Вижте, сказал, что вроде чести космонавтов, что они не говорят о том космосе. А им говорить нечего. Я об этом кара космонавтите да говорят за това, което става в космоса. Те просто не знаят нищо такова. Ние не сме били в космоса. Ако някой твърди това, това не е вярно, не е истина. Това е поредната хипотеза, над която ще се наложи заедно с зрителите на въпросна гледна точка да размишляваме дълго. Хорошо. Добре. Это хорошо, когда това люди е добре, думают. когато хората мислят. Това ми харесва. Игор Петрович, благодаря ви за участието във въпросна гледна точка. Пожалуйста. Моля. There you have it. Two truly brave cosmonaut whistleblowers have now told you that space is fake. How much more evidence do you need?